chạy mà xin nó cho cái tiếp phong gì nó chạy mà xin đã hàng đã phổ yên nó nói mà xin đã phổ yên chạy chỉ mấy tháng nhà lên chứ mấy tháng nhà lại chạy lại mà xin xe lúc xa bục căng mình dưới nó khoa xe lang này cho cái tiếp phong gì giờ thì lên từ sáng tôi sẽ chạy tôi lấy xe nó giờ lấy trả lấy cho cái tiếp phong gìแต่ไม่ได้ที่สันดไปมาซื้อจะตอนดักนะไปซื้อนะชิมเล็งตีเลยนะก็อีเล็งซื้อจะขอเสียขอเลยนะอันนี้ไม่ปวดแต่เอาต้นซื้อนะจะยันดาฝอยนะเอาต้นจ่านะจะเอาต้นซื้อนะอย่าเอาต้นจ่าจะเอาแล้วขัดตรงเลยนะ